Mr. Perry. Martinina style. Live turn up in your die. DJ ban nou an microphone pou nou pe kaze. Ou yo di se le bon MC Martinina pa ka jwe. E nou ka bouye les sons qui ka mette peuple a highway. Ou yo tout la pe po yon pied. Des flows, des voix, des bad rythmes ka fe yo bouge. Accompagné de bad lyrics ka fe yo kriye. Ka big up ka pou la pe monte bis la nou ka pase. Nou ka fe chane ya mouti. E pi la Martinina vibe, du Martinina style. Se tan la ki ka banye ka mette tout moun ay. Se yon sa nou kan travay. Voye brand new an shine. E vibe la toujou ay, 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 ay. Di Martinina vibe, di Martinina style. Moun ve di sa yo le may tan la pe ke jenday. Nou ja sa vou la nou kay. Pa la pou fe ditay. E pep la toujou ay, 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 ay. Les bégés qui viennent pour pécraser. New style, new flow, qui fait yo bavé. Qui ka mette yo aïe, mette chale, qui chaille. Les paroles à tomber, yo ka dit ça pas vu. Ça qui te ka critiquer, ka ne parler. Ça qui te mène vibe, yo ka aller. Lyrical gunshot, c'est la vibe pour choc. Qui fait les ennemis, nous finit décaler. Mais nous pas là pour ça, nous venons pas plus là. C'est les belles vibes, ça c'est Martinina. Quand c'est Kyla, nous chèvres my class. Si nous ka fait ça, c'est balé, boy, et nana. Ça ka fana, qui ka ba nous force là. Ka crier, moi, nous en presta. Ouais, pour nous mettre fire, pour mettre ça aïe, pour nous faire venir les massifs là. Martinina vibe, du Martinina style. C'est un là qui ka bagne, ka mette tout moun ay. Se yon sa nou kan travay. Voye brand new an shine. E vibe la toujou ay, 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 ay. Di Martinina vibe, di Martinina style. Moun ve di sa yo le may tan la pe ke jenday. Nou ja sa vou la nou kay. Pa la pou fe ditay. E pep la toujou ay, 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 ay. DJ ban nou an microphone pou nou pe kaze. Ou yo di se le bon MC Martinina pa ka jwe. E nou ka bouye les sons qui ka mette peuple a highway. Ou yo tout la pe po yon pied. Des flows, des voix, des bad rythmes ka fe yo bouge. Accompagné de bad lyrics ka fe yo kriye. Ka big up ka pou la pe monte bis la nou ka pase. Nou ka fe chane ya mouti. E pi la Martinina vibe, du Martinina style. Se tan la ki ka banye ka mette tout moun ay. Se yon sa nou kan travay. Voye brand new an shine. E vibe la toujou ay, 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 ay. Di Martinina vibe, di Martinina style. Moun ve di sa yo le may tan la pe ke jenday. Nou ja sa vou la nou kay. Pa la pou fe ditay. E pep la toujou ay, 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 ay. Anywhere, any day. Yeah, 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 yeah. Na 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 Martinina style. Na 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 na. Ay, 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 na 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 na. Oh, yeah. Mr. Perry, come check the mic for the people, you know.